April niriat thotan ni a bazar thlir tu te chibai ule kovel mun sang sanga boina hi soikim sen ani lova Ukraine le Gaza boina te Myanmar lama boina te kan soi lang sara Africa khomol puya boina te kan soi tam lo zoka an boi dan chu turu takani heti lahian khuarel chiat na thleng vereng boka Taiwan a lirang hin nu loka New York khopuya lirang hing le a khovel hi a boi noi ani ber mai voin chu khovel a tuifin riat longjin kong lun ber le boi thak ber tia soingam South China Sea lama ramsang sipai te in hor khom le a chevel kan thlir howanga Myanmar lama kan pakai le donani nimin April ni sari cholni khan South China Sea chuan USA howin Philippines Japan le Australia sipai te chuan sipai nun chanjirna military exercise an neya heti la hian helai bela inti thu reng China chuan a sipai te khomin helaya hian combat patrol nein long sipai te chu helai muna hian tuipui le boruaka an duty tira an lo vei kwal ve na sa hle ni ome hetianga ni khathil thuwa rampanga sipai te helai vela an hanin se mur to mai hian khovel ngai vena hlo tak zeta China sipai People's Liberation Army PLA Southern Theater Command chuan an sipai te chuan South China Sea sipai te chet vel dan ngun takan en thu le mun poimo te ven himani thu an soya China hian thil dang engma an soi lova USA hovaram paliten helaya sipai nun chanan zirna achan le nani tiro achiang hleni USA hian China in helai bial ho faida vek hi ngai theilovin helai tuipui kamaram om vete dikna chanvo hum halatum thu a sei to thina abik takin Philippines chu US hian a thir kut mangin ahum himtlat don ti alo puang to thina hi China chuan ngai theilo let vele thung ani US President Joe Biden chuan Japanese Prime Minister Fumio Kishida le Philippines President Ferdinand Marcos Jr. te chu tunkar ni ngani April ni som pakhat khian White House ami khwalin South China Sea hengram pathum te tho ho dan tur an soitlang don ni in puan ani a he trilateral summit ma hian ram pathum sipai te chon South China Sea nun chan an zirtani China hian South China Sea pumpui hi atani meka ramdang in social thin ma se atuang ti cha zela tuna phei chuan helai biala hian a voklal len deuh tan to a USA in ro lo se chuan ramdang tan helai biala long ti chet po harsa to mai thei South China Sea hi ramsang in long manga bungro sang phurna kalkonga an man mun poimo ania Philippines baka Southeast Asia ramdang te chuan international law noya an ram leilunga tanga KM zani chinchu exclusive economic zone ani wangin antanei vea mase China chuan South China Sea pumpui chu atanei top maya kumsang ni som pru khan da heka arbitral court in China in South China Sea tanei kot mai tur hian dan noya thunei na nei lo ti ma se China hian enga ma ngai lova China long sipai tuipui kam veng turan ruat coast guard te chuan patrolling nein helai biala omveram dang telong chu an shrep mai thinani China hian helai biala hian rural tu nia in ngain ramdang long te chu tidingin anthil phurten en dik saka afin fia na omlem lovin ramdang long te chuan danin a phallo thilan phur tia puin naman fowa karma samai po khan Iroquois Reef a Philippines long engemaza chu man khomin phallo thil an ti in an hreng ani China Coast Guard thupuang tu gan new chuan sanghaman long anga in lanin Philippines sarkar long te chuan South China Sea har satna an siamani atia Philippines hian hetianga finrol chua hi tum to lo turin gan hriat tira China chuan athunai na hnuaya om tuipuya englai po in dana kengko reng don ani ati zui nimina US hovaram paliten sipai nun chanan zirna hi aminga maritime cooperative activity ti vuania anti na mun hi Philippines exclusive economic zone ani rampaliten ral thuam fam kim ne na nun chan an zir ho voi khatna ania thucho intro man siama chuan hetianga ma an lak na hi Indo Pacific tuipuya ramzong in zalen tak le in za ton taka ma an lak theina ta na an tho hon na that zealan tir na ni thu an sayani Philippines Defense Department in an soidanin nimina military drills an na ya hian indolong panga an thok chuak ti an soya chungte chu Philippines indolong BRP Gregorio del Pilar le BRP Ramon Alcaraz te
USA in dolong USS Mobile te Japan in dolong JS Akebono le Australia in dolong HMAS Waramunga te ani he deal sa hian thil chi sang sang ba ka tui hnoi long laka inven dan te anzir ani soitongin tun hnai a ringot po China le Philippines te hi South China Sea hian an in ngur viawa China hian Philippines longten South China Sea li puian chuan chuana tur laya adhal turin block lian pui lang thei sia da trewa chumai ba ka Philippines long anram thil poi mo chi sang sang phur te chu China hian adang fowa Mars ni somni le pathum khan China Coast Guard te chuan Philippines long sipai te chuan na long chu water canona na sa taka phuin an uma heta hian Philippines long sipai pathumin hliam an tuar ani kumin February thla khan China chuan Philippines chu helai bial om ve mi lo ram te chu helai boina potlut ve a puin lo soi sel to a China hian USA angai mo thu a soi na ni de bera Philippines hian ni kuma tang to khan helai muna hian US le Australia tenen long sipai te nun chanzirna an lo bu sai photo ani US Defense Secretary Lloyd Austin chuan nimina military drills an nei hi rampali ten helai biela tho hong na than nei zialan tirna ni pialama international law in a phalchina chuan engram point zalen takin thlo na le long mangin an kalkwal vel thei turani ti chu an thu puyani thu a sayani Myanmar lama sipai sarkar an chep zela khochak lam ram ri Thailand nena an in rina lama chiang takan ne an le ta Myanmar le Thailand in rina laya kholian ve tak mai wadi kho bulmaya min ong lainga sipai battalion khatzet chu karen nam sipai le sipai sarkar du lo tu pol dang te tang ho hena anin petop mai wadi le chevel hi Myanmar le Thailand in rina lai mun poimo Myanmar tanga khomola Thailand panna kong insum don ton na mun ani a elai muna min ong lainga sipai ten in pe ni chuan Myanmar sipai sarkar hi atla chete otak zet ti alantir thei ome zitop ni khan Karen National Union KNU chuan mayawadi atanga KM som vela hla thanga ni nong khua a sipai battalion omten an hnena in pe kan du thu an soi chu an pomsak thu an puanga nimin khan an in pe fela KNU sipai te hian an hnena in pe ten ral thuang an ron chamlu chu thla te lak puin chuang takin an keng langa an in post na salhom hle ani talan tongin Myanmar sipai sarkara an sipai tat mado te hi mun sang sanga mi pui sipai lamin an nor bet chho zela mayawadia tat mado battalion te po hian karma sa khan KNU te hena hian in pe kan du thu hrilin huning ma chen an in biak nuwa an in petani minong hlanga kai hruai sipai sarkar hian China nena an in rina lam Sun State a po mi pui sipai te laka ramzau tak an hlowa tat mado de chu PDF ten an chuak ura Bangladesh nena an in rina Rakhine State lama po chu ti tho chu ni a tat mado sang eng moza chu tha an ni to a tam tak mi pui sipai kuta anin pe a then an tlan bo mek boka min ong hlanga chuan a sipai chan to ti ayo turin thlai de chu sipai a tan lui tir mek ti po kan soi to kha Karen National Union te hi mi pui sarkar National Unity Government NUG noya oman nilawa sakha zakwa somkuwa chawa tangkhan Myanmar sarkar laka helin independence an suala kumsang ni le sompanga khan mi pui sarkar Aung San Suu Kyi kai hruai ron din khan in ka hai nein tharum tho ban sanin sarkar nen in biak na an neya ma se sang ni le som ni pakhata sipain mi pui sarkar paithla in ro an rela heta tang hian KNU chon mi pui thlan sarkar paithla ka ni awang le Aung San Suu Kyi hruai sarkar nena in ka hai in remna neyan ni wangin ral thuam an lek le ngal don ti an puanga sipai sarkar an do le ngal ani Karen State hi Myanmar rama khupuilian ber yangon naya omani wangte Thailand nena in rina laya omani wangte in sipai sarkar tlan chet san tu ten tunla hian an pan na sa hle a KNU chuan an ma ni ron pan tu te zinga thalai de chu training lo pe in tat ma do be na an tho hlok hle a chu mai chu ni lovin an ma ni ang thowa sarkar do tu dang Karen ni National Defense Force KNDF te Kachin Independence Army KIA tenen thok khowin sarkar sipayan beibok thina chu mai chu ni lovin
tun hnaiah Thailand lam atanga sipai sarkar tran pui tu pol pakhat chuan KNU lam a hoi ta thuta tat madolamin poisa an tla chama chuba karam chung mun danga ral do tura tambok sia wangin an thla atliak then na saviawa current status sipai te thuam chak turin min ong laingan chakna nei to lawani bermaya Thailand nena anin rina kong pui poimo bermai an chan le ta ani hetiangan sipai te KNU kutanin pek nu lok hian Myanmar sipai sarkar chuan helai bial hi thlona bein bom an thlak war hlea tuna hian mitam takin anin le lawan chan meka nunaw sang tam tak Thailand ramri lama an tlan chemek ani bazari lo thlira wangin kan lo me